Muchokeria nkatho cha mwanya mutegeri no ntuba kuona kanya kugwatanira na woni kiri Weru Thaa Mugwanja mitagwa NTINYARI KINYUA. Tukianjiria Nteto chietu mandaktari aja kaunti ya Weru ni bachiumiritie na kuwa bate kwenda kava insurance ira bagiteri ni thirikari ya kaunti ya Weru. Nkuruki ni betitana mbere gutariria ni bethirito bakiandikira gavana Kawira Mwangaza baruga nkuruki ya 10 ende mwankira nande bationete machokio bagitana mbere gutariria ni bakuinyirika muno nuntu bate kumba gweta sibitari njega nuntu kaveje itegwitikiria gutumira nkuruki ya ngiri imwe. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Alafu kuna challenges zingi ile kwenda kuthikirwa haraka na tureterwa solution haraka yonto ya insurance cover twenio ete utethia ruti bangugi baba ta cibitari rotingly batigomba weta kwa assessment ko services nionto insurance yekirite caveat utomba utumira nkuruki ngiri mona mana 5 na batu itombete kwetha tukiandikira gavana baroi nyingi na tutigomba gatha gaitekinya nonto ithu gavana tono moya na no ethire aitha nyoro twita twira nya kwenda bukeithia lakini kabwita twaranirie lakini utibaro romba kwetha ikwa respondent union city andikite baro nkuruki baro 10 na ciontho tio chokwa nikio tukuria batwe gavana nombe guthekara nthi na batwe na tukoria mukario Meru mwende kona gavana samwe tutetheri to pass that message twandikite baroga so many letters na baroga ya muthia turandikira last week on Friday tukiromba muchemanio na gavana jonto tukoromba muchemanio na gavana ne ati baroga ira twandika tutena uhakika ethera ni ikinya ira gavana tutukumethera baroga iria na nenkairwa akona twina mateta jaraje na maana kana jana gitumi thaiji anas a clinic officer and ba pharmacy batikumba gwa afford those services na tutukua batikumba gwa afford kaveria uretikirwe ugatumira mbeche igukoroka ngiri ontuko na babwe bwe akariba Meru especially jababe town yeje ibo kumenya bwega consultation yake for you to get high specialized care kana kuono na obatu bogima bwa mwili bora bokwenda inya daktari omonene jonto gote mtu atenda otethio wake ugima bwa mwili consultation ni ngiri na magana 5 meaning kana ko ino kumaanisha ukanenkanela 1500 yelia itikungana inya kuona daktari itikungana inya kuona ithimi itikungana inya kuona ndawa kogu thaiji tuliariria workers bara bakweja no tungata bogima bwa mwili bobonga batikumba gwa afford those services na manjabu ni ati services hii itomba kona criminal hospital sire within Meru a very big number ya litinguive to batemnya kona services Maua Methodist Hospital ire kaba the whole of Igembe region batemnya kona services hii Consolata Hospital Nkobo irekaba the main part of Immense Central and South bationa services hii Kirwa Mission Hospital simply non twa kwithirwa insurance cover itethirwa na any arrangement nabo utirwarirwarirитwe uranto batio tirito ku sibitari itumbo batreat baba ingi beteta sibitari na basoka batena ndawa not even a paracetamol in those hospitals temwanya jo mwana omuntu rote na bio nora we na bio bonde bajwa bakaigwa sibitari imwe na bakatirito amwe gotemene ngaitesia muntu muntu munene urawe ni job group M na OH tukandi baindwa Meru county bati health care workers twitangu gicietu amwe twitaira sibitari imwe uro job group Q uro job group H ama E twitaira ngugi sibitari imwe na itwewe cover enganene na ngugi ira turitaga leo tondi baindi uri kwe muntu uri obisi ne we cover comprehensive cover true na kwe muntu kuona mwaje wondie timbi we cover enkaye 1500 uro bati kwe wakabe nene nuriku no ore ori wondine na aria lakini no twenjo group ere down ari ne kuona ariko lakini no ori at risk na no we rekiri to get sick from infection in the world.
Arito barabara bambere kuthithia kigerio kia grade 6 kiri mutaratara jumweru jwa CBC muthenya jonaru ni bambirite gutonya junior secondary bobo bwejete onde aciari betete na mbere guteta ni kuingia kwa ureiba mantu ja maingi onde berigeri kwithira bagita na uniform injero. Arutwo aria marekire kigeranio gia kirathi gia gatandatu umwaka muthiru umuthi nirio marathi macukuru ngurani kwambiriria mathomo ma kirathi kia Mugwanja kana junior secondary. Mwena wa kaunti ya Embu, Eastern Region Director wa kithomo niwe William Sogut ni ucerete macukuru ngurani kuria araroria wivaririria wa macukuru mama kwamukira arutwo aya. Katika eneo la Mashariki tunatarajia kusajili wanafunzi 1173, wavulana wakiwa 1089 na wasichana 1084, na kazi hiyo itafanyika katika shule zetu 4522. Wauguo ni urauga thirikari ni kiririte makiria gutigira ati cukuru cionthe ciena mabuku na irathi cia kwigana cia arutwo aya onthe. Na ni kwamba ningependa kusema kwa wakati huu kwamba tumejiandaa vilivyo. Muliona kwamba waziri wetu wa elimu tayari alishaanzisha ile kazi ya kusambaza vitabu kwa shule zetu, na kazi hiyo imeanza tayari. Tunaendelea kupokea vitabu na pia tunajiandaa vilivyo. Walimu wakuu wanaosimamia kiwango hiki tayari wamepewa mafunzo, wamepewa mwelekeo katika kuhakikisha kwamba kazi hii inaendelea vizuri na tuko tayari. Guku akiuragia aciari gutwara ciana ciao macukuru maria marikuo ma junior secondary, akimeragirira mathomo ma gikiro kia iguru kuona ruvonge rwa TSC ni rugutigirira arimu eganu a cukuru agutangikira arutwo aya onthe. Ya kuajiri walimu ya TSC tayari wanashughulika vilivyo. Hata pale nimekuwa na mwenzangu katika eneo hili la Mashariki, anashughulika vilivyo kuhakikisha kwamba walimu wanafika katika shule zetu, shule hizo ambazo nimesema tayari, ili waweze kuendelea na kazi. Na ningependa pia kuhakikisha kwamba wazazi wasiwe na wasiwasi kwa sababu hii ndio kazi tunafanya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Tuketana mbere na Nteto ingi na ande mandaktari barabai ngugi ya kandarathi igitare ya COVID na ande bakoria thirikari kubajukia na kubandika batwiki ariti ngugi bathirikari kira kijikene muno ta PNP bariuga kagitene ka thirikari nebekire wirane bakethro bakiandikwa nyuma ya kagita. Hili kundi mnalo liona hapa ni kundi lile ambalo lilipigana na janga la corona. Serikali ilitwita kutoka mashambani, wengine tulikuwa huku na wengine walijitolea mhanga kwa hali na mali kupigana na janga la corona. Tulipigana na mlitusifu sana kuwa sisi ni frontline soldiers. Na ukweli tulipambana na janga hadi likawa kuwa tumeliangamiza kabisa. Zile numbers zilikuwa zimerudi zikawa chache kabisa. Na tulikuwa tumeahidiwa na serikali kuwa contract yetu ingeenda beyond 2025. But unfortunately, wengine waliachishwa after 6 months, wengine wakaachishwa after 1 year na wengine after 2 years. So serikali haikutimiza yale ambayo ilituahidia. Ajabu ni kwamba sasa hivi hatuna kazi. Our contract ended through national government. That's why we are requesting through national government office of the CS to delegate it. Even if you are going to the counties, you are the one who has power because you are the one who ended our contract. So we request through your offices, the upper offices, if you can delegate, give us absolution throughout the country, the way we were and where we were, or deploy us anywhere that is missing healthcare workers to the 47 counties. Again, the same government advertised posts under the same project that we were working and employed different people, and those who are working for the same project were rendered jobless. So we are concerned that what if next time again they advertise for another job, maybe we may not be considered again. So that's why we are also worried here, because we are jobless still not working anywhere, and we still work for the same project
That the same project again advertised the job while we were out and employed other people. Twaruta wera wakagitaka mianka ire, but after mianka ire corona konyia hakuna wera wathirire, twatuika tutina wera, kila mtu ino cheria wera no kethira rokam kana kibaro gya ntugo ya sustain. So tukoramba thirikari turirikane nonto indwa yari na itwaruire ndwa embega na inene. So baturirikane atunenkere wera kaire kana bachari bantu aba to fix bantu atuthi tora twangete na njira tuwicharagia bantu awatira na igu Nairobi gwikomo. Katho cha mwanya kirigwa mutegeri tanambire kurumira Weru Thaa Mugwanja nchokerete na Nteto ingi nkuru kinyume kagita gate kuraja. Yontore ndio te siasa kiama yetu ofisi ni Quran trainings ni Quran youth ni weto ya treno women ni ba weto ba treno dente siasa ne demo biashara kidogo kidogo na wa town de biashara bedare na to biashara to akwa ya ndea wonde muremi munda yoyo to surrounded ao na inkolika na nyatwe kearia na mwekoro wa Prime Cabinet Secretary mwekoro Mzalia. She's my good friend. Mama Tesi. Mberire God is good. The first instant through 3 months ngo atera mbera God is good. Mbera ha. Ndio na nyoko kwa naka nonto itwende ne thirikari twayo geria thirikari. Patheka. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Inya *812*972# gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega wa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu ukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.